Angine kunete akaribachuka orobweru ari bachumirite okongwera wa muribokoti nyuma yayo gwetekiria Profesa Kithure Kindiki kunywa mu makuyokia gitike munini wa rais akariba baria baukare na nkero nyingi ni bakathite koti ni ontobo wa muri bona nkuru kibachokeria nkatho rais Ruto ni ontobo guchala mutana wa county kwa munini wa rais nyuma gashagwa kwebelwa ni mbunge Samuel Gaishima nwena ndetoi Kiraga kikirugamite gatigati ga Profesa Kithure Kindiki na kunyuithwa muma wa kujukia giti kia munini wa rais imathaga ki na ugu inyuma ya gikaro kia agambithania bathatu kugita itua ria guteyaniria gwatho bwa koti nene burabura digiriti Kindiki kunyuithwa muma untu bobo bujukitwe na gikeno kinene na kariba muchi wa chuka barabara eterete untu bobo bawatirite nkoro na njara Katoke na mono no ntubo bora koti ata kesi eno iraiketwe ni Gachagua no ntubo kuria kwapisha Kindiki tukwa thank you mono na itukuromba thirikari yarakishe gukombe karumba ithaitha tutwethe wapisha mwana wetu nione ngokena muno muthenya wa munthi twina Kindiki gwetu gukothera Karithi county tukenete muno kuma ntukwira twatumirwe tutana mama umuthene ngwicie tukagwa tone toro na tucokeria president William Samuel Ruto gutonekane around ino tuli antu mathara Karithi at least na thirikari twina power giteke kuma tene kiare giake ainte mukwana murungu aringire biama biake aringire ya make sure Ruto gucokeria ntamucega kongoro gake kirima giki tikinainu kirima giki tigiankadu mwanki kagikenete na wetha ni kirima kia mwena wa Central kana kirima kia mwena wa Tharaka Nithi tuinde ni tukenete na ni twakena muno ni gucokerio gite gitu theinio wa Central ogwo tukenete muno gutire mu Tharaka na gutire mu Gikuyu ithuothe twekendo kimwe tugete thank you muno especially kuri our president na tukauga thank you muno nuntu atori ma Kenya monthe ni maratwikite patient na maomba gweterega mbari twiwa ende bariuga barenda Kindiki anyuithwe muma wa kujukia utongoria ataguterwa kanya the deputy president designate tawe Kithure Kindiki loyo ni ethirwa akiricaga kiapo kenda ofisi ya presidency itikethirwe na nafasi na tutikethirwe twina vacancy iria ingituma our president uria tumwendete muno William Ruto atikethirwa akiomba kuruta wira bariuria akariba ithwiro ria kirima Kirinyaga baitigiria kurutaniria ngugi na Kindiki nuntu kinyabota akariba Tharaka Nithi ibatwire kuwata atongoria bagikuyu mbaru bora twakirere ko barapisha mtu wao betekire twapisha Kindiki tukwa thank you muno tuba president wetu wetekeria mantu mako yokia mwana wetu utie bantu murima waguzwa getekere monti Kenya istakere manti Kenya yonde so batigato dorere tubongete mukono kuma 1963 kuma wata kura na tuteo tuna thina nabo nao ndio ndo tatio tukwana nafasi ya kunengera wa kongoro waka tafadhali antu atoreba tubara kuma Central tafadhali tukubona teo kene muno tunge mukono tukiririkanaga murima ikue ni east ama ni west yonde ni murima kogwa na antu ma Kikuyu maombe gutwitekeira round eno na atwi to celebrate na gutekegwe kwina mbara in the country na mane Mount Kenya mutikathureni tuiyo tuli mangino mona tuli meza omwe president keep up endelea kabisa wandale ona twaiguira oru muno riria twaiguira tegetegeke ndogo tweka face oyo ne mugonda twaietwo arenge na ne twacokerio reke ne mwathani Nkurukiba kiugaga ati Kindiki ari na wombani bunene bwo gutongoria Kenya ta rais nyuma ya rais William Ruto kurikia wathani bwake antu betu tubati ogena turi amwe tuinde nonto ne kuona ni maybe 2032 Ruto atotira kabisa tutweke Tharaka Nithi tuwete weta ntamucega kuma 2016 miambe getu ndemo support wa Kenya na maori magotweka atura gotwera no the second na inda ndautaga na atagweta the second lakini ne kuoneka thino kiroto yake ta kinyandirite maoni mamore na magotweka the second na yo na tweke the second 2032 after Ruto aleke mianga yake 10 inkomenda mucege no akathucia kongoro aku ka president aenda ithe Kenya mbere gwitigiritwe na hau tonyitanĩire togokinyira ho na wekendeke bururi wothe ni waku na ne twendo caguraga haria hothe wakinya hau ni haku kuma muchi wa chuka mbita wa Samuel Gaishima.